Agung sigar pedung sadeta. Pranone kesugiane yen dadi kapo ban bapo kise teng sekepedek pang makejang ada di Karang Kepatian. Dua bisnis. Kau jane namping ngen linggih anak gede adane dua Agung raja sing penuh bentiang ji. Terapi ngamal jagat. Semalia karyan Gustine nenten becek puniki. Benar. Bapak kedai pekenyung solung-lung sebayan tante. Kalados loko bao sangat teken penglingsir. Kengken. Iraga bang pekedek pekenyung. Ay dorosan mikir si tiang-tiang raja dua Agung. Sing lempas saja buka bibi dekapin. Semang ne jani gelang metu. Ayo lantas pat. Tur maneng kayu. Sinah pun teman mungkin. Papan iki sir demen teken lulus cerak tur pamane pisan. Yang Jumah di suang-suang buri kedak budoh orang. Jatene makejang budoh. Iraga budoh ne wale budoh. Kalau sesuai dengan prinsip kita laksanakan. Kalau tidak cocok kita cendang mentah-mentahan. Nganten mi. Nganten. Benengel san ada buang ya. Sepanan agak nganten. Matsan ane ngayan ramo dini di pondok. Awenan sida gelah ngejang pengabeh linggih hidup sia. Utama Yen sing toten mah. Wah. Ayo. Raga di bawah perintah. Mekenyam jam mekenyam. Bini boliang bahiune yen banyak kumpul jam makejang makedekan meicoy-icoyan. Bini saru biar kedek ungkalangkel sing ada nguruang. Yang Jumah di suang-suang buri kedek budoh orang. Jatene makejang budoh. Iraga budoh ne wale budoh. Sekan gong budoh dah. Ya sing mudang udiang petang-petang makedekan Yen ketekang dadi jelema paling jelek. Sing ada jelekan pen dadi jelema serba salah. Liu ngelah, bleh. Sing ngelah, bleh. Liu ngelah panak, masih bleh. Sing ngelah panak, bleh. Si makejang, bleh. Liu ngelah pun enang bleh. Pulas-pulas sing tadi. Berpikir bembidani rampoknya kertekel. Aneh sing ngelah apa, dija pulas. Biar lilek lipi. Lilek wake sing ngelah mpugan. Iraga berpikir, harus iraga pangelah panak. Pangada manipuan nyemak, ngai panak nenam lione. Bos setelah gede-gede kewah ngatur, panaknya punya makejang. Ajak ngomong kangen kau saudino. Berpikir banding lengan-lengoan nyanan kena gemelan ngawak-ngawak nasinya gitu kan Kisidang ngejang Sumatera jang dah dua. Harus siraga dua harus otak jalan. Yang Jumah kumpulang lengah rebut panak. Sulawesi jang dah dua. Badung jang besik. Raga saya Madura nuna sice ring itu betara. Suwece landas widine mulai makejang. Ngabepe sakambel-kambel. Nah. Bisa kene ngabepe sesne tanangne. Iya tata duduk mulai gigi kan abor. Keken dia ada dimulai di Sumatera, Jakarta usah Pak. Nah, empang selamat mulai pokoknya itu. Pasang begini gede pasang. Bejohang aja mulai. Mulai Sulawesi ke bos nunggu ini. Aneh paling cindika ngomong, Bapak yang mulai coba barangnya Bapak. Bapak berdua kayaknya nanseng adanya ngurungang Bapak. Nah, kayak ini otaknya jadi adokan. Kisi-kisi yo.
Mana kan yan? Pak, adab ya abing mina tugal. Ada. Aduh, ditu kita pasang yan. Wayan nekan bekal abing yan. Apa yang tiang saya membekal abing dibanding jang di abingnya anyut lantas. Wih, saya rotan. Lu ngan adab di kantong aja, Pak. Sangkala jadi sing ramang makan dongkang. Nak ke bangke, nak ke hidupan, nak ke itu. Yang penting raga segar. Mati raga ngebin. Sing kuangan celebongka. Asal tebal kantongnya nerok ke celebongka ke. Ngajanang ngelodang. Bisa bangke celebongka ke sini. Wih. Uyut di bantingan. Wait, nih. Lian kini dolar polon cia. Lar. Woo. Ngawak kaku. Nyena jadi betul. Mencinya jangan betul. Cai dolar. Cai Yudano. Sakit nat cia. Yudana gelagustin cini dogong gede lah. Ada dogong gede kasar kita raos nih. Zaman Jani, zaman reformasi yang udah ngajung-ngajung meros. Kengken bener Raja wawa wewe, rakyat wawa wewe. Kengken bener cangken ci. Yen sepatutnya belum ngocok dengan ikan di tiang, wayan pasak. Kendir cini. Wayan pasak dolar. Di tiang ratu. Wayan. Tiang. Gelak kemendang. Wih, Dabda abang moja. tapi Lelontek umbul-umbul pajang ngerobrok peyang pakut. sami Pajang pasang tiang. pangdagan kejang. Wih, Serik kelilu manito bajang. mana melingge samia? Benar. Ane beleng-beleng. Dia beleng-beleng di Arab jang. Saya nggak di jang di tengah. Cepet dia belengan lagi. Iya saja. Nyanan jepitel belengannya semi lekar nyanan bisa kene. Besar. Ya. Gelak kemendang. Tapi Tangkil dong. sedangkil. Nih. Mame dalugra. Mame dalugra di tiang parakan pelungocokan ewo. Sami sampeyan patah. Benar nih Ci ngomong kencang, lah Ci cangkil kenyem. Nyen gitu. Ci, Jang matakon ken cai. Ne cini jelema pu buan cia. cangkil mo. Ya jelema cai ngelah popina. Ngelah pengerasa. Ngelah madon kena. Aku canggih wasin, Ngelah bungut. aku ngomong. Sekonden anak ngomong berpikir terlebih dahulu. Asumsi di otak. Selesai asumsi bungut ceplas-ceplos doang. Unes campeleh. Dua gong kemudian Ci cangkil cang di burian. Dom gak ini. Ngawak-ngawak, tangkel nguntul. Dari zaman jani raga sebagai manusia, tingkatkan kewaspadaan, mata melotot, telinga buka lebar-lebar. Kalau sesuai dengan prinsip kita laksanakan, kalau tidak cocok kita centang mentah-mentahan. Tidaklah terlalu lama kita keto anu diton. Wah gen, kebebasan kita laksanakan. Ruk. Nenek gelakar medal nih. Aduh, sakit gede dolar ya boy. Melang pasang mau kerja. Inge, Gedung pagut. inge, Lodek. hah? Pasang mau kerja. Tedung pagut mimo lodek. Banyak-banyaknya atur. Inge sapun api. Ani nyongkok. Inge, Arus metlano. ados kentan. Bangsa ngerebut semut. Gelakar medal jadi ini. Nisut kedek nyemut cilekutan bisa bangkau panana. Bang ya pesu. Untuk lagi bane. Mami tang lu gera. Mami tang lu gera banyak bak oleh baten satu nuas. Kena bunga dolar.
sampun suwe ngantrosang cai. Lu sampune cai modal, mejennya buah. Kadang dolar. Kalau untulang mesti sakit gede. Orang bisa belajar mesilat mekejang yang kemarin di bawah. Kena cengeng kan? Beriri, yang beriri cang kepone, tegaran. Dan ini nih di desa anak emi. Dong menengah jelek di desa Pegambangan. Udah naga ngenon. Dijajang mani, dijajang mani. Ah sabak nes nih ya. Lautang. Yang coba ini lautang. Lautang. Cobain bang. Aduh silat bisa ngelayak padahal. Atau biasa kan. Barak ibu. Jangan lihat barak putih. Ngawang-ngawang mau betul. Tadi kena medal cung nginjit kena cengeng. Senung nginjit cai. Dia nungguin dolar. Mereka atuh besuh. Petawang jet timpal nunggeng masih bobor. Kengken mengancang. Senawang peraturan. Ada kan di nunggeng belok kiri jalan terus. Wah kan. Kadang nyadang. Banyak kagak nyadang di sungai tekasabak nes. Hei. Hei. Orang mengil terus hei. Termula kedes seperti. Kena cikeng kian. Kena cikeng kan. Kene nah. Bang Daulian cai hilang bukan lah, menggedi janji. Suat jadi, cai pecat lah. Suat Cina ke dini, suat jani suat dokas, jangseng pramasuka kan cai. Menggedi ci, PHK ci. Menggedi, jangseng perlu kan cai. Sombong ya. Pada nungguin jen PHK. Korupsi jutaan sing ada PHK. Mula doagung mula tanah. Pada ketogan muka di sing keberatan. Saling kene subado pican widi. Sebuah jangkap di ukodane. Puntag pantegang nyemagae. Kepetang si pahe banyak ngas bone kengke jalan. Saling kene aku. Dewek Truno. Kebebasan masih berjalan. Lalasan je. Begedi, jangseng pramusuka san kenci, jangseng perlu kencai. Begedi ci, cai mana ngale kae, jang mana ngale parakan. Patuh. Buat awang di ngoyong dini masih pesu ben. Kali nase ya, nya nyampe tang mau itu kedok mesti kaluk. Rago ada parakan kene. Emang rago dasar dari rakyat. Gampang diatur, diperbudak. Mulai, oke mulai. Kesempatan. Bulan kerjakan. Macam-macam. Apa orang kisimpatan? Kalau bedek-bedek sama tabio pasang gedak dan basangnya. Jangan udah benar-benar nasangnya kaplok kenci. Jangan saja gedak benulan sama tabio ini ya. Man? Ulan munyin sini. Oi, truk. Melang, dada bang, gelakar modal, tedung pagut, lodek. Simu lodek. Pasti ini dolar, gelakar balas dendam ke etek kan. Tanya dong.
Nanya kok boleh badan sedot lepot ya. Waduh, mami tang lu gereh. Sakit gede cai. Oh, itu ngene. Titiang sampun suwe nyantosan cai. Makatan mari nunggeng cajak langsung aja. Dua gong ngijit. Ah, Sing iwak senci. baik. Ngelamate agon gene. Aku nule. Nule. Ngelabungut agon gene. Ngomong. Nah, sekonen ngomong, sekonen nule, kumsumsi melulu. Udah kisah kudiang-kudiang. Apa sing kudiang-kudiang? Man? Cang tundung macam PHK cang. Oh budak-budak hubungan kerja. Mengkedi cai. Cang sing kobar ken cai. Cai mangale gawe, gelam mangale parakan datang. Woi. Cang mulai. Kesempatan cang. Uli pindah cang nage-nage sing Sing Jani ado kalah, mulai cang. Oleh cang mulai cang senyak tinggal diam. Mak ngeken maksudnya. Bunuang cang generasi muda. Tentukan sikap. Jalankan reformasi. Aksi demo untuk rasa. Bakar Purine. Puri bakar, Raja turun. raja turun. Benar. Ane menengen. Cang. Yen cang len, Bro. Yen cang len. Yen cang tunu kan wagong lar mekaji. Cak sing ngomong apa? Nengil cak. Pang bedikan urusannya dia mekar. Bro yen cang, Polosan bani. polos. Keadaan terjadi yang kewa ngale gawe yo. Man maksudnya kayak Kini nak kelar. Dok kayak doang carane. Berarti cijak ngusir cang uli silep cido. Ci mungkin kan cang. nyamuk. Menyamo. Yang bawa menyamo dok itu nak carane. Man ngeken maksudnya ngeken. Cang ide bantuan. Kan jalan keluarnya lah gitu. Ocing itu jalan keluar kan cang. Bener. Nah, Tahu menyamo nggak ada cang. cang emang jalan keluar. Nana. Binyak sun ngigal. Kajol aku malu udah menang kau. Kajol aku kangen tadi. Kat baju mah. Do jalan keluar. Oh padahal cang ngusir nih. Mesti ke jalan keluar. Jalan keluar banyak cang nudaman ada jadi dimarakan. Pasti cang tundong oh. Oh maksudnya cipang nu memarakan. Jalan keluar mulai. Ada cakar mulai. Begitu nak carane. Yen gitu gampang bro. Nah. Cang maturkeun wagung. Nah. Cang demen lah nyamak ini. Kalau kene yen cang maturkeun wagung, cang sing nyak mutalang. Kena sini. Arus lagu maba-aban. Maba. Mangado aturang keburi. Apa? Gula nang na sekilo. Kopi nang na sekilo. Gula. Na sekilo. Gula dah sekilo. Kilo juga dah. Nah normalnya 4.000 lah. Aji 4.000. Cang sama kopi sing mau gula lah. Lah. Karena ngale gae ci nomblokan di gula na sekilo sing nyak. Lu mau pahit makilet cine. Lu Jadi kene nak dok itu carane. Man. Pangringan diwangkan lah. Oh, diwangkan. Bujang ringan ngabos gitu. Oh. Jadi gini cang ide plus gini, 100 duang dase. 100 tali nang 2 kasih tali. 120. 120. Dia nak mau maksud itu coba ulang-ulang lah itu nak. 100-nya pokoknya mau tangguh 20. Jadi kene nak dong maksud saja. Aku udah jado muntun nak orang. Nih. 100 nih deh. Ah. Tuh ben 20. Be ini aturan sing ada amah cang. Wah. Jejak sih sing aman. Man. Anak kado untung nih sing amat, Bro. Apa untungnya sing aman? WC sing. Tuh sing apa kok Lencang sing aman, sing WC. Mesti cek entot dokena mah kalukan. Nah. Demi anu nah aman bekerja. Nih. Bantu bro. Pokoknya tuh panggilan. Nah, bantu nah. Nah, beres. Makasih sebenarnya. Aku nyuman buang asuh. Zaman jani otak harus cerdas. Lamun sing cerdas sing mampu gas. Aduh. Si benawan. Kon Nyaman cip cad lah. Ya semua pihak kamu gede ya.
Nyaman di dalam pecat nah. Beli napi. Gelah tuh ngingin jet. Harus pecat. Paksing kadang biasa. Yen kanti teno pecat nendra wibawa belum ngocok dewa. Gitu apa kena gelah? Ajong belum ngocok dumun. Sing ada istilah pecat. Engke. Mati. Dia jenung ngingin jet. Ngentut dan mati. Kengken mutiang nang ngentut. Banyak tedon. Ajong belum ngocok tedon. Wentan nang ngentut. Jenek ben. Bapak baru irong ajong belum ngocok dewa. Ngeros. Ngin banyak yang ngentut. Zaman malu sing ada orang sing gitu. Di tiang tuh gitu. Kalau nak beragu. Aman, mak matiang. Malu. Gelah sing matiang, yen gelah matiang banyak nyeng agung gelah. Nah, itu patut. Di tiang makin matur yang belum ngocok dewa. Di tiang menyamuk sarang Petro. Tawan. Rumah satang mengeteh haemer. Ada. Gede bumbung gede nake. Bukan lengah nih. Yen wadah bumbung yang wadah haemer. Sampun api antuk. Mangno kanton ada di tiang makaryo diki. Sarang nu memanjat. Inggih. Iki wonten katur ramatro tuh. Nang ya. Wih. Anu dua ngasuh dah. Halo, Pres. Lar, Ya, pes apa nih? pes kertas. Betawang kan nih pes kertas wih gunang, pes apa? Mangno kanton ada nih jangan Oh, tomokan nih. Nah, dado. Uang pelicin nih. Dado. Lar, Ya. yang gelaman rezeki carjani, santus aturung cai, medom kejang. Ipaman agung seket, ipaman werda seket. Sing sak kenyamanci, berkate jaran sing man. Nu beda setali lah. Beda setali kan lah. Kata jaranin. Man. Ien tan bang kata jarane pun api. Ujian tersaja kita kenapa dini. Ye, Bah ngeliung-liung nang nih. yang orang terus berkata jarankan resep mana, sing man, nu beda setali lah. Dane Gusti Agung setiman ican. Sing dadi. Meniki jual setiman kan buat Sing dadi, nak subuh sekat ukur-ukur. nak ampun telas mau kejang mau cacat gitu kan. Ngomong dosa. Hei, lengah sih. Nah, orang gini, memang dia, kak dia. Lar, Ya. nak ngilang KKN jinekang KKN, tawang ci arten KKN. Dan Korupsi, kolosi, nepotisme. Ne kolosi adanya ngengkapang pes timpal, ngengkapang pes gumi. Cai nak ngilang kini, cuta kini nah. Panda cai dari gad-gad ini dipuri, magedi sen cai. Gelas yang perlu ke cai, gelas yang perlu ngelaparkan. Magedi. sing dadi ketekang hidupe jadene. Aden man dua ngaso ada milu medunung. Nyaksa di bedong ini jalan keluar bedong. Dia nyada mekaci je mekat. Kira aman num kayak ini. Jani apa ke jemak kayak ini. Tungang begitu. Jalar, berhasil. Hah, berhasil. Berhasil luar negeri. Kengken aja nungtur keluar. Jang milu nih mau pecat. Ulian sing ide jalan keluar. Jek pulas anda nih mulai peragak kayak ini. Si mau pecat nih. Pecat. Menpecah aja. Bes berjuang. Lar. Lengah kok kene caya. Maragan mau pecat, pipis udah banget awang. Memang pes malu sud bang pes pecat tuh. Anda ci belum bang pecat tuh mecat bang man pes bang man. Apa lagi ini jani? Hah? Pipis juang oh. Ngwese. Ngentot ngajana ngelodang. Jek do ngomong nih ci upah hidup ada nih. Jani pang tenang lah mulai. Nah, Amilang gening-gening. Pangilang sebetnya. pang saru nih. Di sisen jero nih gening-gening. Gendeng-gendeng. Aduh geningan gini. Pulang, marilah pulanglah kita pipis lek-lek. Di sisen jero laku. Raga sakit hati. Jani jejak mendak gitu. Munyi nih kain kau.
Nih, lek-leknya enak panas nih bunyi nih. Kerasan tuh. Sinjak belah kopeng nih. Nah, Dia mau sekolah belah cok ulang hop. pulang, marilah pulang. Pulang lagi ke BBC. Lek tuh. Pulang, marilah pulang. Pulanglah kita PPC. Lek tuh. Pulang, marilah. Petekit. Ganti geningan. Ganti kan. Pulang, marilah pulang. Pulanglah kita BBC deke. Halo utangin. Halo yang kan. Si matur kan udah nenek. Nyen ada mutangan. Ah, Panggendeng-gendeng sampai ngumahnya. Dia kuliah ngapis. sesela pipes. Bisa anu toko kone mamplas mantap. Dan ini lah. Pangseng cang dak cai ngabo gagah dipuri. Ada penyelek kan? Penyelek, purine. Benar. Mulai. Berangkat. Benar. Mulai. Mulai. Yang ini ngoyo. Sudah ngobang-ngobang Jamila. Sudah jangan apa. Saya aja Jamila. Yen kalian buku jadua bisa radio ni nampatan dan cicing nih. Menang. Wah, udah menang. Kita pas kami lu di sengelengok. Menang tu. Siap. Siap. Yang legend. Ternyata senyak mereren. Makin temen api tu. Ngeraos becikang. Benar cai marakana. Yang bisa sana biaji bukan nikeng lo neng ngalangi dewa ngale rabi neng itu kuda sama tona ngaji dewa singnya nyani kang wang subo kena dewa ne ya dason panjang Ratu perluan paduka betara dua yang puniki panjang paduka betara panjang nas boba usan madane dang paduka betara kawasan dua yang ngomangin pakai uang madane Ratu pada pendidikan nasa. Weh, Cicak benyol. Pakai sabun ikian tu. Jak mangdo jenar, mangdo jantan Oh, bawa yaji kan tangkel malu becek lah. kan, nak mau bawa osan. Itu yang nanggil Haji. Jangan tolong yaji mau. Haji.